Whaatala whantu tala fo i le nei tai au se mele whaafonga o tala o le nei fo i aso lua. O le ama whai o na ulu fale mai le masina fau tangata whai ngā luenga whaavaitaimi mai Samoa, Tonga ma Vanuatu. O le whaasilisilanga le amalita mai tai pāle mia Jacinda Ardern na nafi, ma o nei tangata whai ngā luenga o le a le mo o mia le tau whaano fo e sea. O se tala fia lea moi tu umai lua, e le ngata i tangata whai ngā luenga o lo sa ili ngā luenga mai si o tātou atunuu, whaapea Tonga ma Vanuatu. A ole au whai whaatoanga fo i New Zealand, lea ua whaisi umi o ti ngā ina le fiu e sa ili ni tangata whai ngā luenga. Se fulu wha afe wha se lau tangata ngā lulu e whaavaitai mi to tono o le tausanga sa māsani o na au mai, pei ta ina suia ina ua saule kōwiti, ma ile mai a sawol wha asila silanga na nafi, ele o mauti no le whai numero o tangata ngā lulu e o le a whaatanga o na ulu whale mai i a September. Sau nolta mai tai pāle mia o atu nu e to atolu o filifilia, ele o a fio o lato community i le kōwiti. Wha iloa ile min staff malanga inga Chris Whaafoi le whaafia ino Samoa, Tonga ma Vanuatu i le tālau wha iloa mai. E ui lai sa o loto le taunu mai, o le a iai lava ia inga e peo siaki a o le itu ua atu nu o lo whai malanga mai ai, whaapea masiaki i le to ai taunu e ta tau wana whaia. O le aso se fulu iwo au kuso lea ua toe ta awai leisi solo te e tau si mai. O le vai aso tā alwai lea na sa wai tāla ua le ta lia e tau si mai leisi o fo mai pulenga whaitu mālo so i fo mālo loina. Whaatatau i suinga o lātou tutongi, ma o lea ua toe fo i ei nei te. O le te e wata ue whaapea o le a amata mai le sifuktasit tai au sa ia o le fitu i le pō, ma o le a lea a fia i lātou lo ngā lulu e tua oi, ma nofo anga wha anofo i sea. Fi nawal wha lapot potonga o tau si mai a New Zealand, o lea sa yeile nau ta inga ia toe tala noa ma pūlenga, o le soifo malo loina whaitu malo, e alo ese mai yeile whai o solo te. Peita e o lea le ito e maua se isi whailua inga, ma tā lai whaato a whailua e lea sa tofi nei. A o toe ta awai lea te e, o le ua ngai pūlenga o le soifo malo loina whaitu malo i le whaamasinonga o ngā luenga, po o le employment court whaatatau i le whaasilisilanga o le te e wa toe whailua mai. A o whewhalo a iei la tau si mai ma pūlenga, e se mai le solo te e valu i tūrai le aso sfulu iwa le masina nei, o le aso iwa i le aso se fulo se te ma le isi solo te e mo le luas fulfai tūla, ma e whaalangolango uma le tau nuu, ma le tau nuu i whiutana inga o lo o whaia nei. Ua tongi whawhol whaamsidongo o pili le tāla sanga le sa avea masui pāle mia, Winston Peters, Malana Super. O Peters o lesa ia a pili ina le whaatanunga le whaamsinonga le tausanga tālu wai. Nā te toe totongi ele lata i le tolu se lau lua se fulu afe tāla. Ona ele o whaamaonia tu ua inga na ia whaia whaasanga i suisi ni o le malo. Lea na ia tu ua io i lato ia na like i tua whaamtalanga whaatatau ila na Super. O whaamtalanga nei na sawi tua a o loma le whainga pālota i le lua afe sulfitu. Wa ova le Super a Peters na tala. Lea e tusa ma le se fulu walu afe tāla. Ma e whaapea na mafua ona e nate le i whailoa ina yeila na pāanga. I le ungal whaamsironga a pili, e ui wa soli whaamtalanga sa le te tau ana whaalawa i te leina. E le o lava moli mau e whaamaoni ai la tau o lo tua ia, ma e le na o se matawha i tasi am tanga luenga le social development, le e tutongia tupe tangata mātutua le tango fio whaamtalanga whaatatau i nei pei meni. Ma ele i whaamalia ina le whaamasinonga a me e yeise so tanga tu saol mtanga luenga ma ofisa whaasaralau leana whaasaralau ina. O lo yeile popo le ngai le o mawhai lava i no whanga te tele wa whaia whaapitoa mō tuinga, o na avea ma au wala e tō sina tua i lato o lo te te e pea i le whai o tui. A o sa waitala fia fia le mai a whai o tui o le silia ma le se fulu lima afe o tangata i le whai unga le vaiaso. O lo o whesilingia le li fō mai o kilani saute, Dr. Api Tale Maitonga, pēna mawhai o nā ngā i atu i aile to a tele o tangata Pasifika ma Maori, leo lo o mawala lalo whai numero i le whai o tui. I reporti a leiti o New Zealand, ua whaeloai fo e se tasi o li isu e sue, o le to atelo i lato lo o te te e matari tonu ngata i le tui, o lo o mana na o lava e a ngā i a lato fō mai. O lo o langolango ina le fō mai a Tale Maitonga lea manatu, mana ia tā uai fōi, to atele ngase po o pāanga masani a la lato clinic, o lo o whaatalitali le teime whaiai e GP, whaato a ngā i ai mō tui. I manatu ese ma awalo lo tau mawhaia mo moli eile fe au i tangata Pasifika ma Maori e whaia o lātou tui, o lo awaile to atele whaatasi ma le pule nuu au kilani Phil Koff, o tuinga na whaia le Vodafone o lea na tau nuu manuia. Matala whaaiu, ua tu ua ia le tamitai pāle mia Jacinda Ardern na COVID mo na suinga, wa pa uai pālota maua le Labour.
Lata le tausanga te alu na tu mai le leipa i lana paia inga lona lua, pe ta ifa i unga o palota le News Hub Read, pa ua i le leipa ma le 5.3% i le 5.3%. E ui le sui o pasene mo le pāti, o lo tu mau lava le maualunga o palota le toa tele, e langolango ina le tu mai o Jacinda Ardern i le tofi pale mia. Telefona ala Radio Samoa, mo le nefo i tae au.